Кудайым берген ал дейлеген үйүмө кеткис ырыскы келген жытыңдан сенин айжытай берем канымдан жаралган кагылам сенден күлгөндө айсың жарык чачкан көңүлдү көктөй көтөрүп ачкан эрмегим менин эркетайым эр жетип чоңойгон эркелетайым сен берекем балам мен эзилип анан талпынып канатың сактасын жараткан сен берекемсиң тирегим жашоодогу өчпөсүн бакытың сенин жетелеп колдон тайтайласам түбөлүк жолдон жаңылбай бассаң термелдиң арча белчегимден тереметкен бөбөктү сен бешигиңден берекем балам мен эзилип анан талпынып канатың сактасын жараткан сен берекемсиң тирегим жашоодогу өчпөсүн бакытың сенин Кудайым берген ал дейлеген үйүмө кеткис ырыскы келген жытыңдан сенин айжытай берем канымдан жаралган кагылам сенден канымдан жаралган кагылам сенден канымдан жаралган кагылам сенден ой берем жатабыз бүгүн той берип кудалар жакын туугандар алыстан курбу дос келип оң тою келип жарашса айтайын бүгүн тамаша кызыгам тойдо күлкүгө кызыгып байкап карашсаң эй той тамаша тойлордо болот тамаша той тамаша тойлордо болот тамаша жеңелер жүрөт чай ташып ушактан ушак чайкашып бажырап шаңду олтурат бажалар желке баш кашып эй төр жакта сыйлуу чоңдор бар достордон чыкчу сомдор бар кызыктар ошол тарапта жабылчу килем тондор бар эй той тамаша тойлордо болот тамаша той
тамаша, тойлордо болот тамаша. Коңшубуз биздин эл мурат, ичкенде андан кеп чыгат. Кудадан сөздү талашып, тамада болом деп чыгат. Жезелер менен балдыздар, кайнап бир турган жалгыздар, бири-бирин бийге тартышып, ал жакта болбойт жалгыздар. Той тамаша, тойлордо болот тамаша. Той тамаша, тойлордо болот тамаша. Эч кимди эми укпайм дейт, классташ курбум ырдайм дейт. Сый тамак келсе тайеке, билемин билеп жыргайм дейт. Достордон жолуң шыр дешет, тос айтсаң кийин ыр дешет. Ыр билбей калсаң өрөтүп, арбалекет кыл дешет. Той тамаша, тойлордо болот тамаша. Той тамаша, тойлордо болот тамаша. Аяштар ачык мүнөзү, айгайлап чыкса сүрөсү. Жактырбай карап кычырайт, кудалар жактан бир өсү. Оюн зокыр бир шарт ушул, кыргызда тойдун бар кушул. Тамашачыны аралаш, жакшылык тойдун көркүшул. Той тамаша, тойлордо болот тамаша. Той тамаша, тойлордо болот тамаша. Ekendişlerim, ballarım, kızlarım, bardırlar şu benim devre Nalimur'du. Çektim koydum, hoş geldizler. Nalimur balam ömrüm uzun dostum. Atanesinden, ırıstaskesinden, sürekli olsun. Eşikti, yaxşı, akıllı esli, bazardan dostum. Balanı tapkan balam bilen gelinim. Toylardım, vatanın hurmatını istey bakmaygan baylayıcı olsun. İşleriniz yolunda var, geçenler var, büyüleri menen, bana çakası menen, baş şehir menen, baktığı olsun, var olsun, bay olsun, var, yaşlıklar sarayın Salamastar dalam janaylar den nereden cetunda muskildir şu galau nereden nurgun etoluchen gelecek emosur temizlik mücadele oldu alsun naymen untung matın gunung matın şuatai bajur ursi pamuk kasih pada insan. Şair menin naristen, şirinimsin menin perişten. Sağınam deysen nazdana kara, gelgende daim men işten. Görünsün meni sağa karanıp, cadıray düşüt manayı.
сезілген тал-тал сенің самайың теңдешсіз бақтыма жаралған талайын наристем менің наристем менің татына қай жырғалым сезілген тал-тал сенің самайың теңдешсіз бақтыма жаралған талайым наристем менің наристем Өзіңсің менің дайым жайдарым бір көлбөсін эч қабағым өзгөлөр билбей менің сырымды билесің өзің ардайым сен үчүн келет дайым иштеги турмушта мен көптү издедим жолугуп ойлорумду ыркылма карасам сырдуу быйтыңда наристем менин татына кай жыргалым сезилген тал-тал сенин самайың теңдешсиз бактыма жаралган талайын наристем менин наристем менин татына кай жыргалым сезилген тал-тал сенин самайың теңдешсиз бактыма жаралган талайым наристем менин наристем Assalamualaikum жалпы жұрт, жақшына тыңшат сөзімді. Тойды баштайды жаршылар, ойыншылар, ырчылар. Ұраны дүйіне жаңыртқан, ұлыты қылым қарытқан, қадырлап берен қуантқан, қада салтын улантқан. Амандашқан туғандар, ашығып келіп тұрғандар, есендешкен туғандар, еңсешіп келіп тұрғандар. Қараңыздаршы, 2019 жылдың алғашқы айларында сіз менен бізде башыбызды бириктирип, ақ дастарханның четинде дүйін тамақтың үстінде бір-бірімізді жолықтырып отырған жаратқан Аллах Тағалаға миң мәртебе шүкірлерді айтып, пайғамбарымызға салам салаваттар болсын дейміз. Тағы Красноярскийде Менмин деген тойханалардың бірі Қырым тойханасында тағырақ айтқанда Алмаз менен Назира яшыбыздың махаббаттан тапқан ұлы Алинурдың 40 тоқош жиентек тойына қош келіңіздер демекшіміз. Қош келіңіздер! Ассаламалейкум асмандың жылдыздары, ассаламалейкум Алланың ұл қыздары, ечен қылым Алатауыны мекендеген, ассаламалейкум атаманас ұрпақтары. Келіңіздер қадірлі қонақтар, ұйытқылы ұлы ел, ұлап келген салты бар, ұлыларды ұрматтап ұшырашмақ нарқы бар. Анда қолды чауыз, қолды чау шарты бар дейіз, дағы тойыз баштайыз. Ассаламалейкум! Ассаламалейкум! Жарқырап жанып тұрған көздеріңден, ба жеткіс балдай ширин сөздеріңден,
Assalamu alaikum dep salam verdim. Aylanayın aman жүрген özlerinden. Toyga bugün 200'дөй adam geldi. Kagılayın 400'дөй közlerinden. Kulum beken, tay beken, günüm beken, ay beken. Tamadanın sözleri jakşı beken, jay beken. Jakşı olsa tuğanlar, koldu çavu kaydı eken dep özüme dağı bir kol çatır olayım. Rahmat. Mına kadırlı konaklar bardığımızды çakırıp, toykanaga batırıp, bir üydün balasınday, bir koldun salasınday kılıp astığız kaş koyup, kolu butuğuzdu boş koyu olturgan bugünkü toy eylerini toy açılış azemine çakıraylı dep durabız. Anda mese atayın Kırgız jerinden kelgen bugünkü Alinur uğluğustun çoğun enesi tağırağa aytkanızda Zıvagül ecevizdi, Ayşen evizdi. Oşanda öyle Almaz jana Nazira'nın üy bülösü bilen sizlerden alakan çavunuzlar bilen toy açılış azemine jetireyimiz. Tokaş. Basınız Ayşen evi. Niye bu? Kreditke toyu olup otkanday çıktı var bu. Sen da toy deşanısın kılayın da. Bir öden karız al toy kulu otkanda çıkasınlar da. Elge iki kolun köterimday. Akayıptay çıksanızlar da külüp çaynap. Kadırlı konaklar Kırgız Respublikasının iyilik jolku çempiyonu da koyalım. Kiliçkası Babuşka, kaynene, çınatı Zivagül ene üstü kana bir jolup özünü жалғыз tosum olayıcı. Kol çabamız! Ay rahmat! Buna endi keyinki insanımız Kırgız Respublikasının 40 jolku çempionu desek dağı boluveret. Taksistlerden 4 jolku çempionu var. Kiliçkası Papa, çınatı ata, Almaz atanı tosmalauz koçoğuz! Vay vay bana kelay çıkar! Ana mesela kelay çıkar! Rahmat! Büyübilenin 3 jolku çempiyonu! Çoğunda mesela kelleksizler. Kaymana atı mama, çınatı apa, Nazira apanı dost olalım. Kocaman kana. Neyse karşıla bana. Rahmat. Ayşe'ne hoş gelipsiz. Hoş gelipsiz. Buna baldarınızın kadırı var eken altınday vaxtların çok kosanap. Şonça Krasnoyarskiyden kündüzün tappagan konaklar toyga keldi. Ha şehit menen evizde tappay turgan balдар mana bugün toygana kelip oturат. Sıyı var eken. Kelingizler anda mesela şol qancha jaşqa tolsang dagı inenin quchagынан ısık quchaq жоқ degendey Ayşenevizge, Zivagül Ayşenevizge söz yığırabız. Kol çaplı! Ekembeşte Kırgızstanlık tuğanlar, Kırgızstan'dan sizlerge ısık salam. Benim devremin toyuna kuş geldi sizler. Devrem Alinur, ömrü menen, atanesi menen, ırıs nasibesi menen, akıllı, eskü, ırıs keşikli, yer gereğine çarağan yerden ulu olsun. Oşondayla balanı tapkan gelini menen balam, toyları toyga bıraksın. Her daim şunday jattırağın darıtmağınayla, asırkınları cayılıp, asırkınına bereke olsun, üyüne kut olsun, üy bilesinde ıltımakçılık, baktırılık olsun, baktırılık olsun. Oşondayla gelgen mıymanlar, bağırdılar, kala çakanlar menen, başka evler menen, bağırdılar, özümür menen baktırılık olsunlar, baktırılık üy bilesen bar bolgular, bay bolgular, bir bolgular. Rahmat. Yok, жақсы oldu. Жақсы oldu. Bizde yerdegiler hep söyley alады. Siz de şu kıstanda toylarga көп barып үйрөнүпсүз. Бирок акырында келгенде ноокатча болуп калды да. Шо деп койдуңуз го? Тамаша söz.
Келиңиздер, анда эмесе кийинки инсаныбызга Алмазды досум өткөндө зыман тетинде тамашалап койдум. Дос, бир жарасаң сен жарадың эле депчи тамашалап койдум. Эми илгери бизге баягы 80 бай, 70 бай дегендер болгондо, мен ниетим акта досум сагачы. Келиңиздер, анда эмесе той эси кылгылыкты кылып, кылжып менен болуп турган Алмаз достор сөз кол чабыңыз. Hoş gelipsizler mehmanlar. Bardığınızlarga del soğuk, işlerinizge iyilik. Şu dayım toylar olsun. Aldığınızda da tamamlayan siz olsunuzlar. Şapurlardı söz de bu karaoke da. Kaya korası deyip boldu. Rahmat. Ayım kuvanışta. Mına emin keyinki insanı uşul Alinur jigitibizde boyunda kötörüp 9 ay mına жарык дүйнөгө алып келип сиздерден акпат алайын деп отурган ниеттери менен отурат. Бир кол чапсаңыздар. Назира айымда сөз. Назира айымда. Hoş geldinizler barыңыздарга. Ушул жерде отурган барыңыздар бүгүн биздин Алинур уулубуздун келдик тоюна келип отурасыздар. Ушу Алинур уулубуз элдин керегине жараган жана ошондой эле аяш аталарына окшогон туугандыктарына, эл журтуна, баардык жакшы туугандыктарга кызмат кылган инсандардан болушун тилейбиз. Ошондой эле ушул жерде отурган баардыгыңыздарга алдыңыздардагы жакшы даамдардан сиз отурушуңузду каалайбыз. Бүгүн кайчалык жакшы сөздөр сүйлөсө ошолордун баардыгы ошо биздин уулубузга кабыл болсун демекчимин. Хош келипсиз. Рахмат. Жанагы бир сөзүбүз бар. Кызматыбыз колубузга конгон куш, акча деген алаканга тоңгон муз, бала деген артта калган из, бакыт деген сиздер менен биз деген бир жак сөз бар. Siz менен бизди ушул бириктирип отурган ушул үй бүлөгө алгачкы композицияны бийлерейин деген ниеттерибиз бар да ишене. Бүгүн бийлегенин кайерде билебиз, туурабы? Эмне болсом иш жерде көрдүк да жайда бийлегендичи. Бүгүн той, сиздердин маанайыңыздарга карап эл бийлейт. Келиңиздер, ортого келебиз дагы. Алгачкы музыка. Колдоп, коштоп ортого чыгабыз. Жора жолдош. ортого чыкканыңыздар, келиңиздер, ордуңуздан орнуңарга. Ай, молодец Айшене, рахмат. Ала тансаны жайладыңыз. Келиңиздер, ордуңуздан орнуңарга, сырлуу коноктор. Тамакты берип алалы дегендей кылып атыштыр. Кызмат кылган жигиттерибиз тамактарды киргизе бериңиздер. Тоюбузду той кылайбыз. Бүгүнкү той кечеде оюн, зоок, күлкү шат эмес.
Üyelerinin sый tamaqlarını qaragancha дағы, dastorqonni sınagancha жөкелмейсіз ға. Ана жайлапты dastorqonni қол қоярға жер жоқ деп сөйлейсіз ға. Алып отырыңыздар сый тамаққа. Мына бөбектер басқыла сілерге белек беріп қойын. Дети, будете подарок получать. Балдарды беріп жаққа жөнеті бергіле. Кімнің қолында бөбек тұрса? Басыңыздар. Ол жерде тұрып тұрыңыздар. Қол жауабыз. Азыр Алинурды ап шығаусын ол жерге. Алинурды. Алинур даяр болған болса, қадірлі қонақтар қол жауабыз. Азыр алып келесіздер бөбектерменен билет бассат дейді ғона. Келет ау? Қол жауабыздар. Әлметті атқан брачкасы келет ау. Азыр ортаға алып алып, шуны билейсіздер. Мен мына билек беремін, мына подарка беремін. Кто правильно отвечает на вопрос, подарок получает. Ой, мына. Кім баласың? Атаңның аты кім? Как зовут папа? Атың кім? Как зовут тебя? Акасы, как брат зовут? Адаев. Ой, молодец. Атаң арақ ішемі? Арақ ішеді. Тоқтап тұр, мальчиктердің игрушкасынан берген. Мына маленькилерге, пистолеттер бер. Ана. Мағылым, қана кішінекей, қана братым. Кішінекей, қана мұна. Кетіп қалды о сарваш. Қыздар, кімден апасы арақ ішеді, кукуладан? Апасы. Арақ ішпейді, общем. Балдар, кімден апасы арақ ішеді? Мамаң арақ ішеді? Апаңның аты кім? Как зовут мама? Маму, как зовут? Ой, игрушкалар біләші, бұны болдарға да, мальчиктердің игрушкаларын. Мағылым, мальчик. Ой, сарваш, бір қос. Дал кет қол, я. Стелет саға. Келәрі сұлыз. Игрушка өрес, мұна. Жылбай тұрғылар мұл жүрден. Кетпей тұрыңыздар. Қол чатырас қана месе. Üyesine, böbeklerine, игрушканы тарқата бергілер. Болышынша, не болса бере өрес. Қыздарға бергілер куклаларды. Талашпай, чоқпа-чоқылы қыздар талашпайды ғой. Болот, не обижайте. Взрослые не обижайте. Мальчиктерге давай. Мына қыздарға да, ой, мына. Апалары талаша баштады ғой. Мына балаға. Шера пашкасы, мына. Мағылым жаман жоғышсың ғой сен ай. Кейін қатын аласың. Все получили, да? Да? Емен ол жерде будем танцевать. Ой, рахмат, маэстро. Мына қыз не үйлі отады? Мына қыз кім? Кім қызы? Кім қызсы? Пистолет аласың, пистолет? Екі-то... Игрушки заберу. Поняли, да? Қайра билетті алып алам. Все будем танцевать. Кім билебеген болса, игрушкасыны қайра алып алам. Ой, қачпасың, да? Үй, ана малыш кеп бұл. Кеп қызым билейсің. Будем танцевать. Иди сюда. Будем танцевать. Кто будет плохо танцевать, обратно заберу подарок. Маэстро, музыкамыз барды? Жөнәдім. Қара жоғығы билейсің. Қол шатырасың өктірға.
Теперь будем играть в прятки. Считаю до 10. Кого найду, обратно заберу подарок. Хорошо? 1, 2, 3, baş. Cüneyt kanalasa. 1, 2, 3, 4. Biraz konuşalım. Bana söylersin. Mesela boydun da ciddi da. Rahmat kadar okanım. Ayga жетпес ашыңды, айылдаштан айыба деген bir жақсы сөзіміз бар. Бүгінгі біздің тойханада шол Алмаздың жерлештері, ата жұрты деп бізге жаздырып кетті. Біздің төрт столда отырышат оқшайды. Шаман әке, Замир Мұрза, Үсен Мұрза, Алимбек Мұрза баштаған жамаат деп бізге жаздырды. Жерлештер, қанамесе жөнеді. Қана ата жұрт. Күліңіздер, жеңелермен ата жұрт. Rahmat, mına konuk, mına ata jurt. Alimbek Datqa menen Qurmanjan enebizden naqtalay bratishka sestrенкалары çıktı. Taza kanlı insanlardı koyulub. Kelingizler, anda bese. Oy Almaz, mına bunçalik barda oylab o'tdim, bilibmi? Qadrli insanlar arasında bugün toy kechayga o'tiratgan. Anda bese söz yaxshi ko'rgan akalarimizdan. Uzun olsun, yengil olsun, her daim şunday yaxşılık toylarga, büyük tamaşalarda uzun ömürlü çek olsun. Şun alemimizden insanların bağırımızda rakiyası olup, işimlerine gelip, sizler de şunday yakışık şiirliklerle geçmişlerini sağlayın. İş bozulan, olanlar mutluluk olsun, şirinciklerden Şunları sizlerde altınış bozulan şu baldanların yaxşılığını götürüyorlar. Tuğanlar, elin Nazira, bugungi yaxshiliklarga o'tiramiz, shunday yaxshiliklarga doimo bo'lib yuraveraylik. O'g'illi qiz bergan millatlarni yaxshi quvonchli to'ylarga jolg'ishib turamiz. Shu kichkinaki bolalarning sog'lig'i uchun bo'lsin. Sizlarga da'vi uy-joylarga tinchlik topib qolaylik. Ay azamatlar, yaxshi qalay tilekler aytıldı. Ötkende bir toyda ömür boyu suvarışık olup işlegen kişi başında söyledi, aksakal eken rasakan söyledi da kalganı bana suvarka dep koysan. Oşan için kalgan konuklar mına astın söylegen akelerimizge, hecekelerimizge çin yürekten suvarka eken, köterip kelgen sıyı belekler var eken, az bolsa köptey, saman bolsa çöptey görüp kavul kılağınızda. Hoş gelinizler Atacur! Ay rahmat, cüdüleken de ister bile. Aileme. Amma aileme aileme.
Жақындарыңыздармен отырыңыздар. Сый тамақтарыңыз ысық тамақтан. Бышқан тамақты күйді жаман қадірлі қонақтар. Сыртта olsanızдар керек, ысық тамақтан ішіп алыңыздар. Тамақты кіргізе беріңіздер, қызмат қылған жігіттер. Рахмат. Алмазды неге өтпей атасың, аре? Балайыз. Рахмат. Başыңыздардан ақ қалпақ, ақ жолық түспесін, көп жашаңыздар, рахмат. Сый тамақтары өскелет ат. Мұғалім болып іштесе белек берем екі адамға. Қана, кім мұғалім болып іштеген қолын көтеріп қойшы? Ой, мұғалім болып іштеген сөзіңіз. Мына, бір еркек ұрвача демде, бір еркек. Рахмат, мұғалімдерге. Ona o şoljakta, ay azamат. Mana ejek, yok mana ejek var ekan ejek. Aslında ejek. To'xta. Ya direktorga hozir olib kelaman deb oldim. Direktorga ham Aslakaga shampun berishdan uyaldim da. Aslaka ko'z neni juvamiz deb. Tamasha qilib, mana tamasha. Agar muallim bo'lsangiz mana. Direktor. Oh, Aslaka erkek. Bir muğalim içer soğusu tükenip Kuday saqtasin mı? Sizlerge aytkan жоқ бұл. Arduynaga barıptırdağı Urru ele tozağa kirip olturup aldır. Anam bayağı meyişçender keltirdağı sen büt bala çakağa tarbiye bergensin, bilim bergensin, akıl bergensin. Sizdin ordunuz tozaq da dese bayağı kömbeytiniz. Klaska qaraganda tınçırağı şu yerden oturuyoruz deymiş. Oşan için sizler okuqqansızlar. Rahmat sizlerge. Oşan için de süylöp, oşan için taza kiyinip oturasız. Rahmat. Adep, ahlaklı sizler üretkönüzler. Çok rahmat. Ebe, özünüzlerde akır günler toyga kelgende напряженный kelesingler da. Bayağı qarız alganlar dizdegen. Anan şunday bir özünüzlerde boş qarmap, kengiri oturыңыздар мындай. Qarız bergenler unutqılar бүгінче emi. Bәрібір аласыңар bir күнче. Berip atқанда ойламайсыңар анан. Мына біреуден қарыз барлар да бүгін өзіңіздерді кеңірей сезіп отырыңыздар. Құда қаласа бересіздер сіздер дағы. Сөйлешіп, сырдашып отырыңыздар. Айрықша ақырғы күндері кім жооп берет? Үй бүлені емне ұрыштырып жатат. Кім жооп берсе белек. Кім ұрыштырып атат? Кім ұрыштырып атат? Қол чақы олымына, телефон дейді, WhatsApp. Ятасы. Рахмат мәсіна. Рахмат. Сен айтқан сен аялы менен күйесінің телефоны бірде екен. Анан бұл негедір еркектер шыл телефонды туалетке дағы, ваннаға дағы қоша алып кіріп, қоша шығабыз да телефон менен. Анан өлелбей атып, мындай код қойып таштайбыз. Ана аялдар устағы билет да. Аял өкөй чай ішіп отырса, телефонға SMS келіп қалдырып. Тынаң деген екен, братан телефон секен алып қойныға салыптырдағы. Ең тыныш жер қайыр еркектер. Ошаға кириптирдағы. Как будто вишуардай кирип, шындай ачқан екен. Жаным сізді сағындым, ертең дағы жолықпайлы өдеп тұрып. Онта жазып қой тұрып. Телефонда бар ма? Өң ағар кеттір ғой братандым. Оң қолы менен нарыра қайырға жатыр. Мен үйдемін, бошоғынымда өзім тел қылам. Өшіріп чорныйға кіріп, шартешіге шықса жеңем тұрады кім ма? Деген екен. Ишім орғыдан мәңгі кіріп шықтым. Ишіңіз орғақы, башыңыз орғақ. Мен телефонымда кіріп кетіп қалып дейміш. Көрсе жеңем телефон екен. Жеңеме жазған екен бірі. Тамаша сөздер. Келіңіздер сый тамақ келіп жатқанда bir жақсы bir композиция атқарып тұрайын. Бұлырды бәрімізден уже жаттап қалдық. Үйтір точкасына шей шол таңсыры дегендерді атқарып беріп тұрайын. Дем алуыңыздарға деп, ес алуыңыздарға ем. Peki
Elini gülüme sanat canlıram Ödüme can olmalım artık Kimge ait büyüdündü, kimge varım götürdü Başka yerden görüp Arbalsan da bir gelirsin Aman onu Sarılganda bir gelirsin Sargayganda bir gelirsin Aman onu Çok rahmat. Denizden ama oturaslar, suylu konuklarımız. Tamak, büteydi kaldı ha? Tamak tartılıyorsun, kadırlı konuklar. Ağlı oturaslar. Yeme, görüp kaldıkta canakı, patağa verir malga kelgende kızıgan yerlerinden bir yüzün dilayet vereyim. Bir yerden toy bitoyun dep kalganda. Aksakal söylesin dep. En aksakal, en köçkenge berip koysa patanın. Hınday turdu dağı. Ustalda bıçak sıçak kosa alıp koyuңuzдар da. Panda nege dese patanı kesetti bu. Özü bunda durulay. O pata уже kesilip bütün yağı. Hınday aldı dağı yekizaş vakti olsun. Dedi uğuta basa. Mikrofonda oturup canda durgan böreğine sahip koysa. Her toyğanda al vereyle derse, bu yetim bağırıp gülüverdi. Şunun için aksakallarımızga akır günleri şu çoğun uluğunda aksakalların sözleri boyunca akbata verişke çeyin bir dayar özünüzü karmak duruşka hareket kılaylandı. Mesela keyin insanlarımızı çakırıvereyle. Karıyası var üydün, azınası var deyip, karısı var üydün, ırısı var deyip bizge jazdırıp gitti. Aksakallarımızı çakırıvereyle mesela. Burulece başlayan cemaat bizge jazdırıp gitti Burulece. Sizden mafiyanlar çıkar olanlardan suylu konuklarımızda için talpileriz. Kol çağımız Burul İO kampanya İO ne koyunu? Kendinizler vay bağırtapçıları mıkın Necileri mıkın Sizler gelişen suyu okar içine mısapılar Cüdü üretsin Biz dinleyecek kenarımızda konu boşlar kol çağıp koyunuzlar Buruleci Gözü kampanyasına rahmat Hadi bize söz ölçülerimizde Almaz, Nazile
не дейміз ушу бүгін қуанышқа қойныңарға батпай Али Нұрдай ұл балалы болып қуанышыңарды тең бөлішейін деп ушунча елдің башын бириктирип балаңарға бата алып берейин деп ақташ торкон жайып отурасыңар. Биринчиден ушул экөөңүздүн башың аман болсун, ден соолугуң болсун, Али Нурду тапкан. Өмүрүңөр узун болсун, дайыма ушул жакшылыгыңар эл менен бирге болуп жүрө берсин. Ушул келечеги кең болсун, Али Нурдун өмүрү узун болсун. Келечекте элге, журтка, калайык калкка жараган бактылуу бала болсун. Дайыма ушул жүзүнөн жарык кетпей, ууртунан жылмайуу кетпесин. Ушул балага кааларыбыз бизди мына жерде аксакалдар асмандай бийиктикти каалайбыз, жердей тегиздикти каалайбыз, суудай тулуктуулукту каалайбыз, арчадай жаштыкты каалайбыз. Келесеги кең болсун, асманы ачык болсун, жүзү жарык болсун, дайыма ата энеси менен, тууган уругу менен, калайык калкы менен, эли журту менен дайыма бирге болсун. Абайдан чыккан Алимбек Баккадай болсун. Элгири Бактабай ушу уулду тапкан бактылуу болгула. Өмүрүңөр узун болсун, кең болсун. Акташоконду жайып отурасыңар. Бардык келген коноктор биздерге чын ден соолук, ишиңерге ийгилик болсун. Ай, молодец. Мына кыска нусха сүйлөп беришти калган эжекелерибиз ошол бурул эжекебиз менен жаныбыздагы эжебиздин сөздөрүнө чын жүрөктөн кошулат экен. Чакан сүйлөбөйт. Жана алып баруучу бул жакты карап эле алайыктарды. Бул жакты карабайт да. Биз бурул эжекебиз 25 жылдык стажыбыз бар. Кол чакыгыла. Mayli. Bizden gazete kalmaz. Şu bizden Zulamina Bazarı'nın atından sizlerge aralagan Mavi'nin atından. Zulamina Mavi'nin atından şu kişilikler belediye var bile şu belediye tapşırıklar olsa. Ruhsat ederiz. Kol çakıyoruz. Buna ruhsat oldu. Hazır ben sonra kulak hayran. Hayran. Sizlerge ruhsat olmadan sonunda. Sonuçlar. Mavi'nin kızları sürekli çıkmasın değil mi? Kızlar, ne? Almaz arkadaş yiyeceğlerin beni bir sürekli düşer içine. Gelin izlerim, hayır. Gelin izlerim, sürekli. Bir canlısına ne muhtar aka? Canlısına ait birey ne bir? Korkunuştu da bunları. Korkunuştu mu? Rahmat maestra bir korkunuştu şu. Canlısına ait birey. Bir kızdın üyü mazardın nakbetindeyken bir betinde padruşkalar bilen barı uşak aytışıp oturup karangıda kalıp geç kalıp kettim. Oşol жерден ötüş керек eкен, hiç öte almay tursa здоровый bir kırgız bala kelgen eken. Akaşa ket tasbı dese, mazarın ararı mı? Ket tanısı. Siz menen koşa ket kılanca, jakşı oldu da ana koyar, şüleş. Mazarın ortasına kelgende. Eyvay jakşı jigit ekensiz, sulu jigit ekensiz, erjürök jigit ekensiz, palvan jigit ekensiz dese, baya kolay koyatmış. O tirik muamda ondan hem zararlandı koyatmış. Görse olamar vakit. Kapıorlu esteren tamaşada bu sözler. Kendinizler daha keyinki insanlar Abakan'dan Mayranbek degen inüyüz geliptir. Bir kol çapsanızlar kelinçegi menen sözge çiğip koysun. Gel. Kol çağız Respublika Hakasya. Эми бак Абакан шаары Кыргызстандагыдай болуп калганда жалааттан келиптир, оштон келиптир дегендей эле. Аябай жакшы жер, бул жигиттерди дагы таанып турабыз. Көргөнүңүзгө өтө кубанычтуубуз биз дагы. Анда эмесе келиңиздер сөзү карабыз. Сөз Майрамбек мырзада. Салам алейкум коноктор. Амансыздар.
Toyqulluq bolsun. Jenlerde oylar. Toyqulluq bolsun. Salamatlar barınızlarga. Toyunuz akıllı olsun. Balanızların den soluğu olsun. Sizlerge hurmat olsun. Rahmat. Kelingizler, quru qol kelishibdir. Ko'nglingizdagi ko'targani qo'l chaqirasiz, algandan alaqanat olsun. Bergendin ko'ngli kalsın. Hay rahmat. Kuchli qalbaqlar. Rahmat. Çok rahmat. Ayşe'nin özge dağı var. Barıp salarsın da. Gözde kavasınız dese bu yapmak şey. Ayşe'nin sizge ona oraman verdi. Konuklar daha bir жақсы нәрсе есіме келіп кетті. Үрім-жырым қайшенгендер бар араныздарда. Қол көтерсеңіздер билік берем. Молодец. Алақан қытшат деген бар ғой. Біреу айтып қойды, алақаным қытшадан ертең раса қайлығала тоқшойымды қойды. Өзі еш жерде іштебей. Мен айттым, сен о еш жерде іштебесең алақаның емес, ол денеңнің бәрі қытсам саған еш біле жоқ. Үрген тұрып атыр. Tapanın kıçıda bir cak var atıp şöyle pulum çok olsa hiç şaka çıkarmayasın dedim. Daha bir ürün var ama çaydı tükete içmese üstüne koyuyorsa ikinci katını Allah'lar meşgul. Bunda söz var ha? Ben daha birinci kuşunda. Var mı o sana ha? Ve koyup şöyle çay kalıp gelip üstüne daha koyuyorsa ikincisini alıp atmış işte koyarken de. Tamam. Bırak karamışık ötkendi. Karasana mı? Karamışık ötkendi. Karamışık ötüp etseyçi, arkaga 7 adam taşlap koyduk koyduk. Taşlap durup, janında bir otursa aytadi, to'xta bir ötüp etsin deydi, qarama, jamançılık. Jaman qilib o'sha oqa. O'sha mushuklar ham qo'rqib qoldi. Qarab turadi ekan, ötüp etsin deydigan ikki mushuklar. Nega desa, bari bizdan ko'ra bir balo olsa-da, mushuklar ham. Bir aka jengamizni ko'gala qilib qamchi menen savab atsa, ayıldın imamı karma alıp duruyor. Oğlum ayağım şunçalı bravo. Ona ne kılayım desek, bir söz var mı? Otun benen vur, katın benen vur dedi. Bu ne degeniniz dese, üstüge daha birini alıp koy. Dese narakta cengen turu alıp dur daha. İşiniz bol olsa biz neyi bilemene. Buraya veriniz çalıp koymuş. Buraya veriniz. Tamaşa değil mi? Tamaşa sözler. Hemen Canaka külkeden soğuk ülkede var. Bette şu neyse masaj kılarken külgölde işçede görülür mü? Bette masaj diyor. O şan için kendinizden anda mesela daha bir sizin konuklarınız çakrayında kursak toygun musanan ki rastı sakın tansalayın degende yaptırız. Talayaka'nın başlayan cemaat dedi. Gidiyor bu Talayaka. Kendiniz talayaka jürümüzde kol çağıtırız. Şarımızın daha bir Zvezda Kavazlı kampanyası. Kol! Rahmat. Buna Almazbek Canak sözlerimiz. Ayavay жақсы insanlar keldi bugün tökçede. Qancha toylardı qıdırıp jürdük dost. 5 stol, 6 stol boş qalgan toylardı da gördük. Buna niyetimizler qalısı keldi. Bargan jerlerimizler barkan dastorxonumuzlar, to'la qonoqlar oturadi. Endi bize kelingizler şu azırkı chiqqan qonoqlardan aqsaqalı o'z-o'zini akabez. Talayakada söz, qo'l chaqla qilibishlar. Hurmatlı olmaz. Dedeyişi bugünden жақсы niyet kılıp, şunca yer toplap, doğrusu Ali'nurga Akbatağa teröristler niyet kılıp durgan kesiler, şu niyetine kabul olsun, şunday algan Bata Ali'nurga nasip kılsın, dedeyişi Ulus Ali'nur'dan ben soğukun için, ömrün versin, vakti alayın versin, geleceğin versin, şu ellerge jaragan jigitlerden bolýan üçün atasın sıyragan bolsun, urup tuğanlarına, eşka, şunilerine, barına şunday teke bolgan kelik jigitlerden bolsun. Oşonu kaptan sizlere konuda ben soğuk bolgular,
вақтылы болғыла, күліп жайнап ушундай жүргөндөрдөн билги кетпесин, ошо каалаган максатыңарга жете бериңер. Ошол бардык тилегиңер орунда болсун. Azamattlardan olsun, kualarız kısıt değil. Şu erkenkelerine dağılan, Kırgızistan'da atarı çıkan şu kızın uydardan olsun. Oşundayla, oşun yerine gelgen konuklarının bardığının yüreğinden çıkan, niyetinden çıkan şu tilekleri, şu ayın umarga bardığı жазбай, Allah Teala'ndan kabul olsun. Şu ne de ballanlar baktılı olsun, ayva ömürlü, şu iki günde baktılı ballardan olsun. Рахмат, ақсақалдардың сөздеріне қалған insanlarımız чын жүректен қосылады екен. Бір жақсы сөзіміз бар, баяғы бұлбұлдар ұшса тал қалат, аққулар ұшса көл қалат. Аппаққар кетсе қыр қалат, ақындар өтсе дүйнеден артында өшпес ыр қалат. Бектер кетіп, ел қалат, бетеге кетіп, жер қалат. Веліктер сұрағыз. Сыйлап келгеніңіздер үшін çox рахмат. Hoş geldinizler, hay azamatları. Jönene gelmeysizler. Ötkende Oğuzlar belek belip kaldılar, Cani Ögöz Kazak deyin aldına. Allah'ına dep. Rahmat. Çok rahmat, doğruğunuzlar, paravağınızlar, göz yaşarınızlar. Mana şu köp jigitleri şu teknikanın üstünde oturgan jigitler eken. Sizlerge bir жаңы çıkkandan aytıp berip koyayım. Bir jigit köçöde keletsa, kilet kalbay kalıptır da, şunda keletse bir aksakal turat eken. Appak kiyini olgan, sakalı jönele kindike düşken uzun aksakal eken. Anan çoto Hızır atavı dep aldına toktap turdağı. Ava kayak barasın. Şahardın sentrini alıp koy, alıp barıp koyçu degen eken bolup turda artına oturguzup turdağı. Şahardın sentrini alıp barıptır. Oğlum kança olur? Mesela 300 bolat ava. Mesela 500 beriptir. 200 somuzda aç vereyim de, mamın da kara ölüm aydalaptır. Sonda karasa aksakal çoğumuş da. Jüröge düşüp kalıptır, men kızır joluqtu dep. Bir ay oşentip жүрüptür beçadan. Kızır joluqtu, onanı kızır ata verdi dep jönele kökürök çöntөгüne salıp жүрөт. Дүркөн базарға кирип кетіп отса, жана кычалып жүрөтүмүш. Bir kolu gipste, peşenesi жарылган. Жана аксакалды кармап алып турдак, аба мени эстедиңизби? Сизди шаарга о сентерине апарып таштадыңыз эле. Аксакалам, таң сени. Люктун жанынан токтойсуң, эшигине түшкөн бойдон люкка түшүп кеттим дейби? Ошон үчүн таксиларына жерден карап токтогула, шоу деген бойдон эшикти ачкан менен люкка түшүп кеттир аксакал мыжырат. Рахмат, тамаша. Кийинки akası vardı, sakası var, ükösü vardı, çükösü var deyip Almazdın bir tuğan ükösü var eken Aydar Mırza, Cuvayın ismeyen uşunda öyle Danyar Mırza, apanızda ala keletik siz Cazarın alda uşkamış bakaldan Kolçavaz, Aydar Cana Danyar Cuvayları menen uşunda öyle Danyar'dın apası Geçeke üstünde ala keletikler, yine üstü Qancha atınız kim? Aytidacan, men adım Quvat, tanışmasım Quvat. Rahmat. Qadırlı qonaqlarımına janaqı buyurup kalıp tuz nasip kelip kaldık biz basıp buyurup basa tuz nasip kelet belek biz basıp dep mına ballarımızdan ozuru menen şunday talajerlerine kelip suyurmaklarda жүрөсүздөр, eneleriz atalarыбыз келип атат. Кандай эмесе келиңиздер, ошол чыккан топтун аксакалы Фатила Ижевичтен баштайлы. Кол жаап бериңиздер айымыбызга. Sanamazsızlar ve mırzaların canayında tabağımızda tatlı olsun. Uşun neyleviz. Aynı
Ömürümüzün olsun, ben soluğun olsun, kapının çiğitlerden olsun, limanlı, affedersine, yaşlardan boşlar derler. Mesela şu çiğitlerini, onlardan duayın, onların duayın, görmüşler, Allah'ım. Esselamu Aleyküm, hürmetli kulaklar duymadan, kuş gözlüden şu Ali Nur'un Ketek Dayı'nda tepeyle kuş gözlüler Anırmış ömrüm versin. Yerdisiyle kaçlardan olsun. Hem sinekten kaçlardan olsun. Patlaca, buna üyelerin atından sizge bilek. Arma jönüle karmay kömen beri otam men atından. Kelingizler anda bilse, janakı bergenge beşi köp alğanга 6 azdı bilek tapşıralı. Hoş kelingizler tuğanlar. Rahmat. Patlaca oturup aytırыңızдар эми. Kansamayız. Aydar Mırza'nın hurmatına, Danyar Mırza'nın hurmatına, ошондой эле атажы келиңиздер. Эми кадырлуу конокторлор кашык өлкөнү койгула эми. Болгон кичинекей сиңиришке аракет кылайлы. Бийлегендер бийлегиле, бийлебегендер бийлегендердин арагы менен тамагына тийбегиле. Ортого чыгабыз дагы, алга чыгы антыра көздү ачабыз. Кыргыз